برێزۆی جالان ڕێبەرێکی گەل گوت ژیانە خودت تەکوشینێک فرمە زندایە یعنی شەڕێکی وساڵ هەمبەرێ دەولەتێن داگیرکەر پێویست بوو پشتەبانیا ملەتێ کوردۆ دروست تونەش هەر هێلێدە ئێریش سەر کوردە هەیە هەرچی حرەکەت و هێز و ڕێبەر و سیاسیا کورد حرەکە دکن ئلە ژلایەکیدە ئێریشی سەر دکن زانش بەروی هاویژی یعنی لەگەل برادرên me PKK û taybetî rêber Öcalan birastî di jiyana xwe de tekoşîneke gelek stûr û qehreman û xurt da û zindaniya wî bû rekorek dunyayê yani êdî gerek ne tenê Kurd dünya ser bi meselê bi sekûn rabe çawa piştî mesela Nelson Mandela 25 sala zindanê dibe hemû dünya rabûn êdî her hêlê konser çê dibû ser navê Nelson Mandela û pir zindana de ma û mafê xelkê Amerika Afrika başûr û pişt re guherandin Mandela ji derket bû rêberê dewletê û heta niha aştiyane dijîn ya bo Kurdaş bo çi nebin yani Rêzê Calan jî sal yani rekorek şikiyan. Ne Türk hukuka salat zindana de mane, ne Faris, ne Arap, ne jî Kurdên de. Zane biz tiştik sal ve pir bû zane. Ya dünya gerek bir meseleyi xudan derê idî. Dünya gerek lê xwedê qebûl nekin. Kurd jî kevin dewrekin nû. Ya siyasî hêz û hereketê me wê hebin. Em ê xizmeta wan bikin. Bila rexnê wan ji hev re hebe. Lê mala xwedê ava vê carê mêzek neketin nava xeterekê başûrê Kurdistan xwestin bihevxin. Şerê bihevkar bînin û spasiya cenabê kek Mesûd ji dikin warî wek wî pir xweş heyî got heta sax bim nahêlim Kurd şerê hev dibikin. Ev ya jî alîkarî kir nehatin ewekê zane. Hika gev xwarin, hika got nizam çîn, hika got herek kes sixêfa dikin, tujviya dikin, vê hêlê wêlê. Kurdê me serseqet jî pirin. Kelarek jî pirin. Gerek edîm aklı selim edîm hereket bikin. Em ketine dewrek pêşve, dewrek moderne, dewrek globalizmê. Dukane sosyal medya ji her hêlî pir tiştî zûtir fêr bibe. Dîroka, felsefa, civatnasiya, bêjim sistema dukane pir tişta fêr bibin êdî Kurd jî fêr dibin vana. Kurd gerek xwe biguherin. Kurd jî nav xwe de geredî şoreşekê bikin. Ev ne dewra tarikata û şêxa û nizamçiya û filan piya bide alîkê dî çû modernîzmê dest pê kirî Kurd nêzî ramanên netewekariyê ramanên netewekariyê de jî mirov dibêje em yek milletin em yek civatin em çeşit çeşit zaravin bawerînê filan bîvan belem em yek geştiyê de hene geştî bin ve bibe em hemû bin ve dibin ême Kurdan em dibên biratî lê ew qebûl nake em dibên bi dostî ew qebûl nake bî wek rovî tolpaşxwananê re kîne ew apûçîne ew we li mamoste û hevîrmendên gewre ê qerase şivan perwer ya hezar carî mala te ava bavê nazê te tiştekî mezin te tiştekî dîrokî te tiştekî wilobê hempa diyarî gelê Kurd kir ji bilî romanê te û nivîsê te wêjeya ku te ji me re pêşkêş kirî tiştekî eleqayê vî hevîrmendê han heye ez nabêjim hûn dizanin hemû kes dizanin yenî evî îslamê han îdî ji nişkî ve her cara wê derkeve ser medya PKK wê rabijmir pesnê Öcalan bide û Öcalan têko şerekî nizanim çi ye û Öcalan nizanim çi baş e yanî ew rexneyên te ku ji PKK re ez çi bikim pê ana sibe ez jî werim pesnê PKK bidim tu di heqê te ji heqê her kesî ye bêje wela hoşeng te berê rexne li PKK dikir û te tiştek nema li ser PKK nedigo te nihatî pesnê Öcalan û pesnê PKK de eyvallah kesek ji te bawer nake ez ê çawa ez dixwazim ji şivan perwer bawer bikim bes ez nikarim yanî mesela şexsî yanî şivan perwer çok êsa wilo xwe dixwaze xwe ciwan bike xwe
نوبك بویاغی شخور لریا خول پوری خوب سربسته شخور دزوجه سربسته چت کسر افجیان او یا شخصیه کسک حقی کسکی چنه وره نزیکی به لیگ مسئله بو سیاسی حقي هر كسي ورا الرخنة تبقى تو بحث السوشيال ميديا ديك تو بحث نظام جواكي ونوجانية وديمقراطية ديك دور از بشكل بتر ام بتر باخذن هفير مندي هيجا يعني كاري يكون هات ديك كاري هفير مندي وهفير هفير كي طرش بويه يعني نه هفير كي يقولوا فيجياي وكونانك يخش يدرك مرة كار بخو ودريا تد ودريا هنر أتا وفي خافتني تي خوش إيدي دلي خو مجي خو جارك يدنش بككير بك شو أو تحتاكو بككير لسريت وتجي لسريت باران ليكر ششتو شو نما حياة سبيت تجمرت يعني دكتور شفان خمناك الدكتور خمناك لا مشكلة هي بروبلم تنا بروبلم ديل نو بروبلم ما مستا تريد تتأخذ بألماني وبنظام تشوف بفلان وبإنجليزي تتأخذ سر شعبا دكتوري هنر بندا دما تتي بسني اوجلان دل تو مقارنة دك بنيلسون مانديلا تش عاقلي وخدا أخذ تولو سر خوي يعني ولو تقحوه وشاي بنا قارينه تسر هالشيء خوي اوجلان تينه نيلسون مانديلا مقارنه دكه هر شخور الزندانه او نيلسون مانديلا بنر ور اوجلان بنر اوجلان تا كروش کی شوشا ایمه بوجي اوجلان تا د چپسني اتاتورك دده لي نيلسون مانديلا خلاتا اتاتورك قبول نکر و نيلسون مانديلا پشتی کچھ زندانه درگت نه دما کد زندانه دبو اوجلان تا دندري زندانه ده دبيجه مصطفى كمال اتاتورك نه دشمنی گلی کرده شوان پرور تتکارش اوجلان رو بیجه تشاشه نه دیروگ ده بیجه شیخ سعید کال ده بیجه سید رضا ده بیجه اعدامی کو بده حزا کرد بون قربانی رژیم و قرار و بریار مصطفى كمال اتاتورك او ده بیجه مصطفى كمال اتاتورك دشمنی گلی کرده نه اوجلان ده هرج اوجلان رو بیجه تنه راست اشتغله نبيش تدروادك بيش لنا راس آخذ ولو بدبلوماسي جربا بريس هنرمندي هيجا تبحثا نرخي قلي كردك بحثا براكوجية دك وباش بو وجا تيل سر ميديا بكيكيجي سلافاجي كاك مسعود ردشين وميديا بكيكي سبي نيرو ايفاري مسعود برزاني إخانات تشاوا تي سر ميديا كي تشاوا سر خو قبول دك تل سر مدیا کی در که سروکی کی کردا دکه ایخانت بیبختی تشال عیقی خود بینه پرچه کی هما جوان جویر روز حرمتا کو مسعود برزانی اشتر دکر چکی فدی بک مدیا فکه سبه نیرو ایواره بری تاشته پشتی تاشته بری فرابینه پدکه خاین تو چه سر مدیا و جاتش من صنابش مسعود برزانی رو چینه ما تخوازه کی بخابین اشتهی تتکار کنه بلکی بره کرد عراقی پچکی ولو تتکاری بوان بخابین به کردا تبایی تتکاری بخاب لی او روش نمای او شیروکا گتکار به خلقی پی بخابین وک بره خوبه هجینه و کینه و نظام چف او نما خلق نما يعني انجخ تناني خو كارب الجنب بكيكي بخو يعني لا اوجي نماي بكيكي جيشتنا باوره بكيكي جيشته باوريا بكيكي بتناي تخبك عرض تخبك الصول تخبك نظام چه باوريا بكيكي بتناي هنرمندي هيجا دكتور اسماعيل دكتور شفان دكتور نظام چه باشه تتجمر پسني اوجلان و پسني نظام چه دو رژیمن داگر و بلغين استخبارات عراق دبيجي تيكيليا بكيكي ورژیما صدام حسین حیات کی جان قناغي برژیما سوریه برژیما ایرانیه برژیما افسرانه ای فلک تو لسر کرد ایران دبیجو تو موال دکشین و کسر دکشین لسر و ترخنه خمینی دیگه تبیرات ما مستا کاسه ته سالن 82 در دکتن يعني ترخنين رژیم PKK تا
اوجلان تا حتى قركي لنابا تيكليين قرش برجيما ايراني رانه اي باشه برجيما ايراني رانه وبرجيما عراقي رانه وبرجيما وتوجه وبأرغنكونا تركاره يالچين küçük و doğu periçek و nizam ki ma qeyt Pirtûkên Tirkan naxwîne herê pirtûka Necdet Buldan bixwîn a Necdet Buldan bêje yanî pirtûka wê tu çawa tu wekî jinekî dindirê di nava PKK de navê wê tîtila wê ev e her wê bixwîn tu ji min re hatî pesnê Ocalan ji mer dide yanî ciyê ku tu diçê em jê vedgerin biraderê hêja hunermendê qeras e tu hatî ji min re Ocalan spî dike bê yanî dibêjî tu çi wilo bê fedî Mandela yaw mi berê behsa yanî nakokî û cidahiya navbera Mandela wekî têkoşerekî gewre partiya xwe guhert welatê xwe guhert dinyayê guhert rexneyên tund li Kemalîzmê û li rejîma Tirk dikir na PKK te Ocalanê te berpesnê Mustafa Kemal Atatürk dide tu hatiyê bi ya Ocalan rebenekî xwedêyî guneh tu diçi yanî zixurkekî kevrekî biçûk bi çiyayê wekî çaya Araratê tu dipîve tu diçe Ocalan li kur Mandela li kur tu hatî ji min reklama Ocalan dike yanî piçekî edêm qey hunermendê hêja ji mafê me yê em te rexne bikin û tu kesayetiyekî giştî yî kesayetiyekî hunermend e rojekî roja melhunera te guhdar dikir lê êdî dem hatiye ji xwe tu bi xwe ji raya giştî re eşkere dike heya çi derece tu hevîrmend e ne hunermend e tu bi vî helwesta hanê hevîrmend e ji min re dernekeve ser medya PKK û pesnê Ocalan bid yan ji min re derkeve ser medya PKK û silava ji Mesûd Barzanî re bişîne yanî ev karê qereçiya ye ev ne yekîtiya netewî wilo çênabe bîr û boçûnên netewî tu ji min re behsa bîr û boçûnên netewî dike PKK êrişî bîr û boçûnên netewî dike êrişî dewleta netewî dike êrişî mafê çarenûsa netewayiya gelê Kurd dike PKK te doktor eger tu doktor şivan be ez doktor hoşengim di kitêb û erşîfa PKK de min Ocalan xwendiye ez tiştî wî dawî kitêbê wî dawî ji sala 2000 de heta roja îro li gorî karîna xwe bixwendiye û sêm dikim Ocalan metirsiyekî mezin li ser nasnama Kurd e li ser doza Kurd e li ser rojev û paşaroja Kurdayî tu hatî ji min re pesnê wan dide ê de her pesnê wan bid înşallah tu ejderşêxo ji xwe ejderşêxo çîrokekî dine behs û bazarekî dine ejderşêxo di nava PKK de çi ye û rola wî çi ye û dindirê medya PKK çi ye wan ji min re bipirs ez dizanim lê maşallah ji Xwedê re Mihemed Selawat hûn pîroz bin li hevdû têr pesnê hevdû bidin têr ji hevdû re xweş bikin we temaşevanê hêja we hevîrmendê Kurdê qerase jî dît birêzçivan perwer salên xwe yanî ka Xwedê emrî wî dirêj ke em min nedixwest yanî di vê rewşa hanê de yanî dawiya salên xwe yê dawî di rewşekî wilo xwaro maro rewşekî ku çêbê rewşa qereçiya û mitirba ku ji vî re xweş bik û ji vî re xweş bik û nizanim çi yanî min layîqî wî nedît eger ew layîqî xwe dibîne hezar carî pîroz bijêre di nava xêr û xweşiyê de bimînin silav û rêz Jiyan bi pirsan pêş dikeve bi rexne û nirxandinên pêş dikeve divê em ji pirsan netirsin Digel hoşeng programekî heftane li ser ekranê Xanî TV'ye her roja sêşembê saet 8 êvarê li gorî dema Ewropa ez li benda we me hûn jî li benda bibin.